Pozdrav ekipa i dobrodošli još jedan Cinema 4D tutorial. Jedan kolega me zamolio kako napraviti da se tekst raspada u Cinema 4D. Pa evo ja ću mu rado pomoći, znači evo što ćemo zapravo napraviti. Vrlo jednostavno. Ok, samo zapravo ćemo pokazati osnovni princip kako se dobije taj efekt, a kako će to u krajnjem slučaju izgledati, to ću vam ostaviti na izbor. Ono što će vam trebati je ovaj tu plugin i daću vam link od ove tu stranice u description, tako da se možete skinuti. Znači skinite si verziju koju imate sukladno verziji Cinema 4D i kada to skinete, onda finujete taj folder koji dobijete u WinRAR-u, to jest u RAR formatu, ekstraktajte ga u vaš instalacijski folder u Cinema 4D i otiđite znači u Cinema 4D folder i u plugins i tu jednostavno bacite taj, to jest ekstrahirajte ovaj tu folder. Znači ovaj tu folder ćete zapravo dobiti iz ove tu stranice, njega zakeljite u plugins folder od Cinema 4D. Kad ste to učinili, prebacimo se onda u Cinema 4D. Ok, ovo mi je ostalo od ovoga što sam bio radio i zapravo ćemo xat i napravit ćemo novi projekt. Idemo napraviti novi tekst, otićemo najbrže jednostavno mograph i motext. I otićemo tu otićemo znači taj tekst i imamo onda, moramo naći nama font i recimo odabrati ću svoj font koji imam s interneta, recimo Typograph Pro. Odabrat ću extra bold i zapravo italic i kliknut ću OK. Malo ću zoomati van, da malo bolje vidimo tekst. Ok, stavit ćemo depth na 200. Ok, i ovo će biti u redu za sad. Otićemo caps i staviti ćemo sve fillet cap. Ok, i stavit ćemo radius recimo 2,6. Ok, i vrlo je važno da izgled vašeg teksta napravite prije nego što apliciramo taj plugin. Znači, ajmo napraviti novi materijal i na njega ćemo sretno staviti refleksiju, možemo staviti, može sad damo kao svijetli glow i to bi bilo ok. I to ćemo staviti na naš tekst. Onda ćemo selektirati naš materijal i otićemo u color i recimo staviti neku boju. Primjerice nešto ovako. Ok. I onda ćemo otići u reflection. Tu zapravo sve izgleda u redu. Moramo dodati nekakav pod, pa ćemo otići u scene objects i otićemo dodati floor. I za kraj možemo dodati recimo sky. Otićemo u floor i njega ćemo možda malo povećati, pa ćemo otići u coordinates i povećat ćemo ga po x osi. Pa možemo ga malo ovako i recimo po, ne znam, z osi. Malo povećati. Malo samo. Možemo i puno više, ali to sve zapravo ovisi o vama. Pogledam da vidimo kako to izgleda. Ok. Ono zašto se ne vidi nam sad boja je zato što prima refleksije od poda. Pa onda bismo možda ipak mogli isključiti refleksije. Ja bar mislim da su refleksije, nisam ni toliko više ni siguran. Otićemo staviti ovo tu. Da idemo samo refleksije. Je, da, od refleksije. Zato što jednostavno, ako imate uključenu refleksiju, materijal će primiti refleksiju od onoga, recimo to je u ovom slučaju pod, a pod ima sivu boju, tako da zapravo siva boja ide na slova, a to ne želimo. Ok, i dodat ćemo za kraj još malo svjetlo, otiđemo spotlight i maknut ćemo tu interactive random region, pomaknut ćemo malo iza, ovo isto također malo zoomati van, pomaknut ćemo gore, pomaknut ćemo malo desno i selektirat ćemo naše svjetlo i zarotirat ćemo ga malo dolje da prikazuje na tekst. Možda ćemo ga malo pomaknuti nazad. Zapravo želimo imati move tool. Ok, možemo malo ovdje ovako sad povećati. Ok, nešto ovako i da bi ovo sad ne izgleda toliko ni loše, ali da bismo dobili efekt od shadowa, moramo jednostavno staviti da se shadowi kastaju. Otićemo ovdje, otićemo u ne znam sad i general i shadow i stavit ćemo shadow map soft. Vidimo sad i shadowi se kastaju. Ok, i malo ćemo zamati van. To za sad izgleda sasvim u redu.
bar po meni. Sad idemo aplicirati plugin, otići ćemo selektirati naš tekst, otići ćemo u plugins i selektirati Trousi i prvi ovu tu opciju opet Trousi. I otvorit ćemo se ovaj tu dialog i ovdje u Pieces možete ukucati koliko dijelova da želite da se razbije. Primjer se da ću ukucati na 60 i za sad ćemo staviti ovo sve po defaultu. Kliknut ćemo Break Now. Sad vidimo da on to u dijelove raskomadava. Zavisi o brzini vašeg računala i o koliko komada želite, će možda to i potrebati. Ok, i kada ste gotovi možete kliknuti slobodno X. Tako da, evo ga, to za sad ovako izgleda. I kad kliknemo play, vidimo da nam tekst propada. Zašto to? Moramo napraviti malu caku. Moramo napraviti naš pod dinamičkim objektom. Nisam još to obrađivao u svojim tutorialima, ali nije teško za zapamtiti. Otići ćemo desni klik na floor i kliknut ćemo na dynamic tags i dynamics body. I sad kada bismo recimo kliknuli play, evo ga. Ok, i sad kada ste recimo spremni za render, to jest ako vam se sviđa samo ovo što smo sad napravili, mislim da sam render dobro pokazao, znači moramo samo pripaziti tu na opcije. Znači najbolje vam recimo uzeti preset, recimo ja sam koristio ovaj tu i želim sve frame-ove da mi se izbaci, znači inače bi vam izbacio kao sliku. Save gdje želim saveati, želim spremiti recimo na desktop, recimo test, kliknemo save i odaberemo recimo QuickTime, movie i stavimo alpha channel, da ako želimo ikad promijeniti pozadinu, a želimo. Anti-aliasing, stavimo na animation i kvaliteta best. I to je mislim to što se tiče toga, kliknemo X i kada smo zadovoljni kliknemo ovdje i render to picture viewer i sad me pitate da želim overwrite svoj prijašnji, ja mogu reći slobodno yes. Pišemo enable to write file pošto ima neki bug u Cinema 4D da ne može overwrite iste failove. To je zapravo mislim možda čak da ovog tu, recimo ne znam kad bi, nisam to zapravo nikad nisam probao, kad bi ovo sve selektirao, delito, yes, idemo sad pravo da nemoće raditi, nisam to uopće nikad ni pokušavao. Neće zapravo. Uglavnom, skužili ste priču, nadam se da ste uživali u tutorialu i zapravo uopće nije teško ovo koristiti, ali evo, nadam se da vam je bilo užitak gledati, da ste posebno ti kolega koji ti je ovo trebalo naučio kako napraviti. Ako to nije to, ako sam slučajno fullo, slobodno me napomeni, rado ću popraviti i napraviti na bolje. To je to ljudi moji, ako imate još kakve ideje za tutoriale, slobodno me recite i pokušati ću ih ostvariti. Do sljedećeg tutoriala, lijep pozdrav!